Soalnya dulu pengen ngam dah nu tu fake taza tak dong fresh video trip rani. Soalnya dulu pala sekarang belen important kok abang ke baksa dulu sau video nugia naimi ayo kini telegram tu naimi website tu naimi baksa ni ke telegram si sabut kayak hai adiba abang ni problem ni solution tu fake tab ke jotono naik mana. अभी मजा आएगा ना भिड़ो Soalnya dulu display nugai mang naburin foto kubang porong ros rok kayak tu hai pano norok video rok baksa porok tau po karjak tong kana nugia pano ngui tong kana ang nayu jotono nungna ni kaisa pano jadi korok sa pano borok karya tu ke jotono nungna ni amni bagang video namu soalnya dulu norok nugia khungke comment kaisa di pura task ke nugia norok no link di nai soalnya dulu kita kisah burin yang kenapa nih kila nih pun ke norok pun sih di sini ang orang blur kayak dari YouTube ang norok nuja jaga link di nai jaga bin foto di nai ke norok foto nai comment kaisa di bonus sih di sini bin bumung tamo ang bin bumung salia oro soalnya dulu tau kaisa main kok saus kuang borong telegram zone kaisa kayak di ba soalnya dulu kiap telegram te website di nai mi ang ke private WhatsApp group kaisa snam jak nai soalnya dulu telegram nih link burin telegram sabut kayak ang norok comment box WhatsApp number di ang norok group add kayak private group soalnya dulu norok YouTube nih comment box number di namusung yang ke Instagram apa ya number di send kayak mano asu WhatsApp telegram nih link di norok nai mi ang norok ano sadia ang norok nih noko direct file norok no parcel kayak di video